can go out loh. Apabila ditaruh aja saya nanti vakum nyedot, ya Allah emang dasar kampung yang saya lihat ya saya. Ronan, wanna accompany Ii go buy car or not? Yeah, buy so many cars. How many car? Yeah, a lot. Ii only buy one it's okay. Okay, buy the yellow car, yeah? Huh? Buy the which color? White. Yep. Big color. Yeah. Let's go, shall we? Ronan accompany Ii how? Yeah, but oh, the talk so fast. So faster. Yeah, so Go buy fast. new car. Yeah. Walaupun again gue beli second gak apa-apa. Yang penting utamanya Eke beli rumah dulu ya. Saya belum beli mobil baru. Tapi lumayan nih, dari Alphard 2012 sekarang Alphard 2018. Step by step, sesuai dengan kantong aja dulu, gak usah dipaksain. Choose. You tell Daddy, I want this car. Yeah. Only this car. Ronan want this car ya? Open nih, loh. See? Can open. Say Daddy, I want this car please. On this car. This ring in the car. Oh my gosh. Ring. Close. Close. Yeah. This little ring low. Nih. This one can open. Press this one. Open, more. Longer, more. More lah. Nah, like that. More. Nah, Ronan can go out loh. Open. Yeah, can close and open. Car. I also like this car. That's why I buy this car. Where? This is my friend car. Where? Huh? It's okay to buy second hand as long as it's halal. Halal. This one. Next. Sekarang can sleep loh. Iya. Another one. Coba mobil baru Aan. Hits banget loh, San. Dasar guys. Wow. Wangi orang kaya, Say. Katanya Say, mobilnya ditaruh aja Say, nanti vakum nyedot, ya Allah emang dasar kampung yang saya lihat ya Say. Cuci me Gilda deh. Tuh, Gilda. Kayaknya nggak bisa.
udah ganteng, sukses, kayak raya, tapi jomblo. Say, Hah? mau beliin lagunya gini, Say. Apa? Awas, Say. Say. Cucu, Say. Dasar kampung, Say. Kampung, Say, sama Say. Gimana, Say? Gimana, Say? Volumenya gitu ya, Say? Mau mute? Oh gitu, Say. Oh gitu juga ya, Say. Halo, Say. Sesuatu deh, Say. Iya. Ini yang mau pegang. Ya. Sini. Ya, ada angle ya, Cang. Enggak, apa angle gue juga jadi, Cang. Pas. Ampun, Lu yang pegang dong. ya ampun. Aduh, serah terima ya, Say. Selamat Go. Makasih loh, Aan. Dan selamat juga buat Aan ya kan dapat mobil baru. Jadi walaupun gue mobil second, tapi tetap yang penting hasil sendiri dan halal. Ya nggak sih? Iya dong. Bangga ya kan? Bangga ya kan. Nanti ya one day baru kayak Agoya baru terus. Oke. Makasih loh, Aan. Halo seksi. Halo. Cheers. Kunci mobil, Mbak. Udah, Say, ambil ya. Belum, Say. Dikasih semua dokumennya. Karena kunci mobil gimana jalan, Say? Serepnya masih grass, belum ada dipakai. Oh, masih Kunci yang biasa pakai. Terus ini surat pakai HB ya. merah. Langsung nih. Suatu belum. Kasih tanda tangan, Say. Mungkin Wow. nggak kelihatan tanda tangannya suratnya. Wow. Saatnya membawa pulang ya. Nyalain dong, Cong. Ya ya. Bye. Say bye-bye to your car. Bye. Hello. Garen. Tunggu bentar, Say. Hello. Welcome to my new one. So nice. Ya kan? Ya. Set. Oke. Hello. Udah nih kapan? Yoi. Pulang, Mak. Bisa kerja, Mbak. Jangan terlalu nafsu di kiri kanan, nanti kayak udah punya Rasa itu rahim gue bagi jual gitu ya. Ini kita akan main lagu dari Jadi Persalegian. Sebenarnya kalian Persalegian sama Kapet udah pernah kan ya? Kapet sebenarnya konsepnya kayak ya pokoknya sebebasnya teman-teman partisipan ya. Kita udah kasih kunci jawaban, tapi kalau kalian mau explore lagi, mau explore lagi nggak apa-apa. Dan di setiap segmen kalau yang salah akan ada hukuman kayak tadi. Kalau di segmen satu kita punya hukuman yang namanya kocok-kocok. Cie, yang datangnya naik mobil baru ya.
Dan alhamdulillah ya say. Jadi abis ngambil mobil langsung ke Lazada ya kan. Dan hari ini pertama kalinya Eka jadi hostnya Lazada Guest It. Pertama kalinya ada host perempuan Haju, tek-kotek deh gue. Biasa kan gue jadi partisipan ya, sekarang gue jadi hostnya. Gue tek-kotek deh, tek-kotek abis itu gue udah pakai lagi. Ya Allah, Mas Ogi, tek-kotek deh gue. Semoga ya guys, doain ya, amin.